Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia augite akairutanira gukiria rwangi rwa gimaja kaunti ya Meru akiaria ndiria akuriungite ndene ya sibitari ya Meru level 5 Mutuma augite agaitithia nkathi mandaktari na tungati bogima baraba kinyete na gwitithirwa ndagacha onde unongerete na kugaga atigira kinya kuri nochore bwagirite gati ka mandaktari na thirikari yawe kenda kwagirithia uritingugi bwa gavana ujo na ririte kinya mitaratara iria ageka akiwa na guchwachore na antu bakugwatanira nabo kenda gutethia kurwa na mpanga ya nyimba ja kaunti ya Meru Muthuri Muriuki na kurikithia bora bwangu iria kabisa ni ati ndaliunga sibitari ndakurukira ward ya Sanjeko ndethwa nacia ni hoteli na ya 5-star hotel ni utheru bora bweku. So these are our unsung heroes. Ojo ni gavana wa Meru Mutumanto Ithingia kiridiunga mutajana ke sibitari nene Meru level 5 akiaria na kugati atingugi ba sibitari iji ibagutangugi njega gituminandi kinya moroto joja gavana ni gutigira akwinga menekire jari titani baba nikenda kwagithia ngugi jao kankwenda obwira ta gavana wenu bokesavu antoba Meru kana bokiundumia anto beto na nekiriro terero rwa health woni nani tangavana ndienda kuhakikisha nkabundumia anjende kwa ni kuolelia kana igutegera welfare yenu igutegerwa kwa mbere tugategera manto ya promotions chienu turite baraba twire meake mingi bakeitangugi na batona promotion boyairi working condition ya ritingoge beto ba health to improve boya thatu turete equipment na turete ndawa chibitari chieto boyana tuendelee kutrain mandaktari yetu nurses beto na kubwithia kintu kita wa refresher courses nikenda to ba update with the current trends cia technology kiri health sector na Ameru ibaije itutuite kwithirwa tukirwira mantu ja gwitithwa ngugi gwitithwa nkathi quality bangugi bafia na kuandikwa quality bangugi kwithirwa muchara jukire wa rira jo batere kwithirwa maloni jetu jakire wa kagitakara ja batere mantu jo jonde tukumba kwariria na governor na tukwithirwa tukimwereza thina iria irareo na kira tukwenda gwashua Ameru nandi kuendelea mbere daktari na ariti bangu bangi nurses clinical officers na bangi bethru bakwithwa bakinenkerwa vifaa biria bya gwitangugi na bethru bakumba kwithirwa bakewa facilitation ya kwithwa bagitangugi amna bubu akiwa muri nyimba nene kaunti ya Meru ijuete mpanga gitumia jukua mirite na gutoendi wega rakabaka mutetheria kurandweneji na kuthira muri nyimba nene kaunti ya Meru. So iyo mantu tukubwithia yangi ni kugeria kurwa na murimo wa cancer yura yoete serious threat kiri uturo na health ya Ameru itukugeria kwaria na antu bara babatire kuya batutethia nikenda to improve kemo administration ara tuwe ya iranto beto kemo na kinya twethira twina ward tomba kwandimate achie ba cancer bategete kuraya na barabeta India bethra those services ibaguchionero itokwaria na institution yetawa Kenya National Institute for Cancer Research na ibato promise ite gutoa machines ya go treat cancer na kinyo twakira simple structures ira tomba ku treatera achebeto Referral hospital tuina ira tuita cancer center ira yomba kwa aje ndawa cia chemotherapy itomba kuthithia surgery because tuina most of the consultant baraba thithia surgery zarja lakini thine kejira ria tukwenda utuma aje betu kinyata beta kuthithia ira yetawa radiotherapy itukuga itukenete muno nonto our excellence governor akuga there is a plan kureta machine Meru Teaching and Referral Hospital kenda aje betu batiomba gwita gukiu Kenyatta National Hospital beterete kwewa treatment eu ko inkuga ibwega your excellency will support you and inkwira antu betu ba Meru bombe ora bomba kwirwa I governor bugwatere gwetwa SHA
nontu SHA ni kumba kurungamira most of the treatments cia cancer kenda tutikethwa tugita mbesa mukoneka gucanga mbesa nontu bona utheru bwai wa mwiri. Nguruki Gavana Reverend Mutuma akijana wirane ati mbere muthio mwaka juju bakethwa bakurungura rwangirungi cibitari neji rwaruko rukiagirithi nyotungata nguruki na bwa mwisho tuhakikishe muno to complete kana tukuthiria nyumba wetwa ward block ira ithirite giaka wa almost miaka 7 kana 8 by mwisho yo mwaka yo mbere in December kwithire in Meru General Hospital kwina ward block ikethira yena gintu kiwitwa amenity kana private wing arantu barabe na mbesa ya bamuthuri Muriuki bomba kweya baka mama ube etore angirie ya nontuko bakela itho iba Professor Micheni kethira matoya kuibwa boya kethira methe ya kuona manyoro ya kununkira bothongi. We are looking at a hospital that is likely to be serving a region, and we see the northern or the upper eastern as that region. But who says we can't go into the league of the national hospitals and be in the league where we shall be complementing Kenyatta National Hospital, Moi Teaching Referral Hospital and others. And we dare say that we are ready, more than even those who have been aspiring recently. We think we are ready, Your Excellency. Muthuri Muriuki waru Juma mutiri wa Kangangi.